ole voin hi mai ni somni pasari ni a Russia le Ukraine indo ni somkwa pathum na chiani in zawa in chi bai vek ule indo na lam han hrut ko leng miang ani telin Russia lamin ram an lak bel zela indo ma khan Donbas mun za asomruk Ukraine na tanga zalen na sual pro-Russian separatist ten an thunun sa hrimhrima Ukraine lam chuan za asomli vel an thunun boka pro-Russian separatist sipai le Russian sipai thokdonin Ukraine an han nor ta ka chuan ram an lak bel zela tuna zet chuan Donbas mun tamzok za asom ko ai tam an thunun ta der mai ni in Khovel News lian ten an puang NATO le EU hanin hampuar viau thin ma se Ukraine awanga indona zuan lu ve kher tulan tilo ti chu indoni somkwa pathum chunga thil thendana tang hian a chiang ta hle Donbas Ukraine sipai lut turten chetan la tak tak thei talova Russian missile le rocket ten Ukraine sipai back up te an kap zela Donbas pon lamdai khopui Ukraine sipai mun le longchol mun poimo rocket le missile mangin Russia in an kap zela hei wang hian hemi veng tur hian Ukraine sipai an man hlela Kiev ron beile tura Zelensky hian alangai renga hei wang hian Kiev le a che vela sipai an la chhop mek Donbas lama sipai omsa bak lu belan manglova anin tam hlei lutuk to ani Russia sipai pasari le Ukraine sipai pakhat Zelensky chuan Russian force le kan sipai te anin tam hlei lutuk ati Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan ABC News a hril danin Donbas a hian Russia sipai ten min tam hlei lutuk ani Russia sipai pasari zelan omna kan sipai pakhat anom ve angani ati heti lai hian Zelensky chuan TV channel thren khatin an komna Kiev sipai te chu nuai sari antling angin a soi thonga indo ma khan Donbas a hian sipai sing ruka tang nuai khat bor vel an omsa ni in sor srang srang enin a hriat ani engwangin nge Luhansk le Donetsk a indo ma in Ukraine sipai an om treu kan hriat angin kan soi du dana zirin thil thleng pakhat po hi ani na pelin a soi dai thaya a soi tu a zirin a danglam thei mitam takin Ukraine om mai mai lai Russia na run ti te Ukraine om mai mai big lo ti te chu heram pahni tran tu te thu in chu ani kan hriat angin Ukraine kho chhak lam rambial pahni kho pui pakhat in trom si te chu Russian tong mang ni in Russian Federation nuaya om chu an mi pui za asom ko te du dan ani a Ukraine atangin Zelen na an suala theito pan chua Zelen na sual te hian helai mun za asom ruklai thununin an mani polin sarkar an dina Ukraine ngaya chuan underground government Mizoram boila ya ram nuai sarkar ang deu kha aya changtlung le langsar deu zo kani sipai hlang an ni big lava mi pui tam takan nei ma se ti du dana an tok thin ni in anin soya Ukraine na ji thurin vongtu Azov sipai ten pro Russian anti Russian thlop tu mi pui te hi an suat na sa thin ni in Putin ngei kha na soya Hitleran juda suat na hmuna siama gas mangin maktadoi te la urhlum ang deu khan pro Russian mi pui le sipai an man te chu Ukraine hian hetiang hian rong takin an ngai sa ni in Russia lam hian an soi ni kha sang ni som palia tangin Russia thlop tu sipai te le Ukraine sipai hian silai an lectrana sang ni som palia tang khan helai rambiala hian silai pu ka chol lo ti thayani in ka hai puan an ni thrina bo chhe ta ni le fo Russian intelligence ten an nuwa an ron tlang zardana chuan sang ni som ni pahni march thla hian Ukraine sipai ten Donbas a pro Russian force te hi lian tham taka baya an ram opchin chu sakve kan tuma hewang hian sipai nuai khat bor vel jet Ukraine lama chuan an ron chhop luta ral thuam chi rang rang nen nget takin om hunan khuara bunker nen barricade nen barak changklung tak nen anin urlok ti hriat ani mase February ni somni palia Donbas chan chhuana turle Zelen na fam kimpe turin Putin aron cheta ani bermai George H.W. Bush hatumani Khovel sarkar ro pui ber angangai US chuan a foreign policy hlotlin nan helpol nia an ngai le an pu te chuna takin an chang le thina an thil ti chu Khovelin pompui diak lo ma se Khovel media chakber an na yawangin Khovel mi pui za asom kwa don ril ru an ne thina ni an chet na thin chu soingai le win da ta ela voidoi lo operation na in Iraq ate Syria Afghanistan le ramdanga te an kalpui to a
a hlotlin le hlotlin lo chu a soi tu zir ni ta se heng an chet chuana hian an va bayate tan mel ma anin siam ve lo thei lova hun kal to a US president zinga a hun laya operation kalpuina amo phurber tu an ni awangin voin ni thlengin an ma ni da that du tu tam tak an lo me ka ni heng zinga pakhat chu US president Louis George W Bush khan mel ma anga hle kan hriat angin Iraq run hun laya president ani a Iraq operation an nei chana in hil na top theilawa oma oil du wang le Kuwait chan nan ti vel helam sei chuan in hil na tam thin soi thui la vela khatiang khan na takin US kha Iraq an che a anin do thlone te chuan civil le vil lo a hrelo nge an thliar te chiam lo ti chu zerbing tu te hmu dan ani US Army then khaten Bush an chua chal sak sak te po video hmu tur om nual ani kha FBI a body pakhat helpol chui le zui tu pol an ho tu pakhat chuan President Louis Bush tha tum tu an man te soya FBI te chuan thole ni me ni somni pali khan Iraqi khwale tui pakhat chu manani a US President Louis George W Bush tha tum ni in a soi ISIS member te US an lu theina na mala tu ni in an pu bokani Sihat Ahmed chu kumsang ni somni khan US a luta ruam han rang ranga duan nuwa hetiang hian FBI ten Southern border an man chuak ta ani kumsom ni lungin tang tura charge ani a dan lawa sum do na khoile US leilunga dan lo thil la luta pu ni bokin heipo hi kumsom chung lungin tan theina ni India ang thawin China in Russia tangin oil lai India chuan Russia tangin oil le gas man zo kin lai char thei ti kan hreto a chutiang bokin China po in Russian crude oil man tlom zo kin lai ve mek mei thla chung hian tuial thei longlian trip som ni bor vel China chuan a cholut to ani Putin ral rel dan in khotlanga bum Ukraine ta na tlai zo ta em ni le ole kan hriat angin Russia chuan Ukraine a February ni som ni palia tangin thapui tho in che tan ron la a Ukraine atanga zelen na sual te pui tur le niona ji te tichimit tur te Israel Europa nei to ram zo ti to pa dai theo tur te in Russia hian che tan la ni in anin soi chutiang chuan che tan ron la a atran tira an chak viawa ma se khotlang lamin Russia an hrek ruya ral thuam an thon lut zuta Russia in thapuya tho chan ya an soi Donbas lam an bei ngal mai lawa Kiev an pan ding ta cher mai ani Kiev khopui da ya sipai sing tel fe mai anin chop khir an un maya Ukraine lampo in tran mun siamin Kiev him tur chuan thei to pan chu ani Kiev mayor boxing khovel ro lo rel to Vitali Klitschko havin barricade nen Russia sipai ron chimthla hum lo dang turin thapuyan tho ani Russian tengle motor Ukraine drone ten anti chena sa viau boka khotlang lam intelligence te puina awangin Russian sipai officer engemaw zat an thi pha to bokani kha tichuan Kiev baka Kharkiv te Mykolaiv te Odessa te Mariupol te sumi le khopui lian zualan beya missile le rocket an tir lut zoya indo thlona le tengmang ten an zim to ta Kherson Oblast region an thununa hei hi khopui an lak masak berani a tun thlengin hei hi an la thunun mek Kiev an ron tin zona Ukraine lamin an kir thul Kiev region a chuan Russian sipai te an in sem dara Black Sea port atangin missile mangin Kiev chu an sai de ureng bokani Russia hian do ta soyani Donbas chua zelen chau hi an tumani lo Kiev la kan tumani Ukraine pumpui chu la kan tumani ti chu Ukraine le Ukraine pui tu nei to hmu dan ani a chumi ti chiang tur chuan Ukraine sarkar na fongchel tu chu thla ka ngai ani ti in Russia lam chuan thu chuan nei ve de ureng boka Zelensky sarkar pai thla tur chuan Kiev an ron la ka ngai si a chu wang chuan Ukraine sipai tam jok chu Kiev chan him turin ko khom an ni an veng na sareng boka an ral thuam nei thata piang Kiev ven himna nan pot khom an ti bok chuti mai chuan Kiev hi an la lawang ti in Ukraine lam chu anin so nget so boka Biden chuan Russia hian Ukraine pumpui la kan tum ti in warning alo ti chuak ve cham chi bok nen Kiev him turin an phesuau ani ber mai hei wang hian region danga Ukraine sipayan chena theilawa Kiev lama po khom an ni awangin mun danga Ukraine hian sipayan da tlem fal hle Donbas ero sipai sing ruka tanga noi khat don an anga chu tani April thla aron her chuaka Russian Defense Minister chuan thu puan poimo takanaya
Ukraine mainland an ti tur an ti zo to thu le Indo tho khatna an zo to thu apuanga Kiev le a che ve la tengin sipayan la chuak don ti aron puanga ni kha ma se Ukraine le khotlang lam chuan Russia thu sei hi an oi chin ei lova kar ni aliam meu chuan Kiev rambela tengin Russian sipai te po anin thiar chuak zo to a tuna chuan Kiev a hian ramdang po in embassy an ron hung le to ani kil rang rang atangin khotlang to pa Lviv khopuite martop Chernihiv lamte chimtop Odessa lamte le in Kharkiv tak takin Russia sipayan chea chumi ma chon tur chuan Ukraine hian sipayan po darangai ta ani mase Russia sipai te hi Kiev lian zokin an ron chele don ti chu Zelensky ngai dan ani ya hei wang hian Russian sipai ten Mariupol hual reng ma se Kiev veng tu Ukraine sipai tam tak te chu kalson ti ran ni lo an kalson lo mai ni lovin Russia sipai an ron kir le ringin barricade le bunker thazok nen anin buat sei tluk zok ani ni tam tak Mariupol an chu zoya March ni khata tanga Mariupol hual ran khan mei thla cho malama Mariupol chu an la thei tar ramani kha ti chuan Russia chuan Donbas lama train army special battalion te atir lut ta zuta Black Sea an dang chat boka Snake Island an thunun boka mun poimo tak Mariupol an thunun boka Kherson Oblast la Russia in hetakin hunan khuar ta bokani mase Russia hian a kha to kin Kiev le khopui lian dang missile in la hol renga Ukraine ral thuam le an supply chut chiat ngau ba ka Kiev ron let le tur anga Ukraine lamin an ngai theinan ma an la reng bokani Kiev lama Ukraine sipai tam zo kan thup la in Donetsk le Luhansk khan poimo te Russia lamin an lo lu man deuh vek to a Black Sea an thununa Azov Sea an thunun boka Kherson an thunun to awang khan he khopuya hian Russian sipayan in khuar ngek nguk mai ani chimlama tanga Donbas luna Zaporizhia chuna satakin Russian sipai ten an beya an kapa dayan theu boka khotlang lama tanga Donetsk luna Dnipropetrovsk la missile mangin an kap all lova Ukraine sipai ten ma an ron son hlei thei lovani a omzia chu Russia sipai ten an dang chat ti na ni marlama tanga Donetsk le Luhansk lu theina Kharkiv khopuila Russia la min na satakin an kapa an lamhan trep nge hei wang hian Donetsk le Luhansk lu na khan poimo Russia lam hian an thunun deuh vek to ani Ukraine sipai tam tak Kiev veng himin an lom meka Kiev fero boruo ka thaviau thung mase marlama Kiev beitur ni om takin Russia sipai ten boruo kan nei reng si hei wang hian Ukraine sipai te hian Kiev an ven renga ngai pha Donbas sa Ukraine sipai omsa te bakin Russia an ma chon ta lo tlukani Putin le a defense minister plan chu alang chho da zel heti la hian Ukraine lamin Kiev lama sipai an chek sual tran mek ni in alanga Donbas lam lu na khan Russia sipai an dan pin vek to awangin Ukraine tan be se sang lo ta hle media then khat chuan Donbas pumpui chu Russia in an la to angin an zia ka hi fin fiana kan hu mai khri lova hei wang hian la vek to angin kan la puang thei khri lovani mase Luhansk le Donetsk mun tlem te bak Ukraine sipai ten an chang to lo ti chu thu di kani ole engtin nge he indo na hia kal zel don le nei to ron che dana zerin thilin thlak dang lam thut thei ani ve tho maya chanchin kan ngai chang zel don nia ang tha le vek ule